Iyyaa yaalan taqiyyaa jechuun if dhoysanii zaahira kan baane if dhoysanii jiraachuu barbaade. Kanumaati kana agartu Abuu Sadii yoo darga biirri kamte yoo osumaatu jettu if dhoysanii jiraachuu mistira isaanii ni dhoysan. Zaahira wanni baasanii jiran dhoysanii akkasii jiraachuu barbaadan jiru. Maali akkana je xabiyaan isaanii. Ikhwaana jechuun bar biyya teenya tana ni waajjira bar ikhwaanni hin jiru. Ikhwaanni paartii san bannaata siyaasaati ni beeyna dhaaban hangasum. Hangasan kana maa himu jira maaliif ati himne jettaan himi hangasan je dhaaban aha if dhoy taqiyya edaa isumaa if dhoysu jira malee yumaarisuuna karraa fi taqiyya dhoyfatanii jiraachuu barbaadanii je jarra kun wanni isaan beeytuun yujiduuna alqidaa nama khadda'u ni beeytanii mi nama khadda'u nama ganuu walkadhiba walghash nama irratti kijibuu wahuma fadhe keessattuu kijibuu نما شودوا على أنه ذكاء فتن ما سينجدوا أبو كان نما شودن كنا هجو أكنا كجيبن كنا يا أبليسو ودها ومكر فتن ما اتفاقات تجد وكيد ولا توفتا بونيش وداجر يعني بوني اتفاقات تجد أكسي أمة يادو جدو ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين توفتا godhan isaan diinittis hawaasattis mootummattis karuma hundaanuu ummata tooftaan jiraatu tooftaa isaan godhan caalaa rabbii tooftaatti godha jedhu biyya Masrii tana keessatti achitti ka isin jaaramte ganaan ikhwaana takka amma ejjennoo salafiyyaa akka namni mutalabbise isin irratti walitti hin goone hanga tokko isin ibseetiin jira ganaa ikhwaana yeroo inni jaarame irraa qaamee dubbachuu teenya isaan kun kijibummaa isaanii marraa meeqa mootummaa ta'uu daaddarra biyya Masrii tana jaanii wal jaaranii marraa shanii ol kufan yeroo aangoon isaanii irra dhayte isaan harka dhayte kanuma itti